metropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski sa sveštenim saborom arhijereja Srpske pravoslavne crkve, blaženjejšem gospodinu Stefanu, arhijepiskopu Ohridskom i Makedonskom, saglasno osveštanom i ustaljenom kanonskom poretku Najsvetije pravoslavne crkve Hristove, posebno pak u skladu sa 34. pravilom svetih apostola, na osnovu odluke Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve pod brojem AS 47, zapisnički broj 8 od 16. 3. maja tekuće godine, kojom je sabor sa najdubljom blagodarnošću Gospodu u Trojici svagda slavljenom i sa velikom radošću prihvatio odluku njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog gospodina Stefana i oko njega sabranog Svetog arhijerejskog sinoda, kojom se prihvata opšte priznati kanonski status eparhija Srpske pravoslavne crkve u Severnoj Makedoniji, dodeljenim 1959. godine, a to je status najšire moguće autonomije, odnosno pune unutrašnje samostalnosti, i budući da su time uklonjeni svi razlozi za prekid liturgijskog i kanonskog opštenja, izazvan jednostranim proglašenjem njihove autokefalnosti pod imenom Makedonska pravoslavna crkva 1967. godine, vaspostavio puno evharistijsko opštenje i kanonsko jedinstvo sa pomenutom crkvom, konstatovao da je dijalog o njenom budućem, konačnom kanonskom statusu realno moguć, legitiman i celishodan, da ga Srpska pravoslavna crkva prihvata, da će se u njemu rukovoditi samo i isključivo eklisiološko-kanonskim načelima i crkveno-pastirskim potrebama i da posle rešenja statusa, pitanja statusa, neće uslovljavati novu sestrinsku crkvu ograničavajućim klauzulama u pogledu opsega njene jurisdikcije u matičnoj zemlji i u rasejanju širom sveta, uz bratoljubivu preporuku istoj da pitanje svog zvaničnog naziva reši u neposrednom bratskom dijalogu sa jelinofonim i ostalim pomesnim pravoslavnim crkvama. Na osnovu odluke Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve pod brojem AS 55, zapisnički broj 65 od 20. to je 7. maja tekuće godine, kojom se izlazi u susret molbi Svetog arhijerejskog sinoda Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije SA broj 65 od 18. maja tekuće godine, da se odnosnoj crkvi, autonomnoj u sastavu Srpske patrijaršije, dodeli kanonski status autokefalne pravoslavne crkve, te da se istoj blagosilja dodeljuje i priznaje traženi kanonski status autokefalne pravoslavne crkve, s tim što sabor stavlja u dužnost Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve da razreši neophodna tehničko-organizaciona pitanja, posle čega će patrijarh srpski zvanično i javno saopštiti gornju saborsku odluku, potpisati odgovarajući tomos i dostaviti ga svim sestrinskim autokefalnim crkvama na usvojenje, budući da Srpska pravoslavna crkva nije jedini faktor autokefalije, nego je to punoća pravoslavne crkve, zbog čega je potrebna i recepcija od strane drugih pravoslavnih crkava. I imajući u vidu novonastale crkveno-istorijske i druge okolnosti, a sa prvenstvenim ciljem da Hristoimeniti narod Božiji ima što veću duhovnu korist i napreduje na putu spasenja, kao i da se upravlja crkvenim poslovima, odvija bez teškoća, celishodno, kanonski ispravno, činom i blagoobrazno. Naša sveta Srpska pravoslavna crkva, kao nasljednica drevne i slavne Pećke patrijaršije, saborski blagosilja, odobrava, dodeljuje i priznaje autokefalni status Crkvi Božjoj u Severnoj Makedoniji, koja se danas naziva Makedonska pravoslavna crkva, koja je nasljednica drevne i slavne Ohridske arhijepiskopije, zbog čega u svoj naziv uključuje i njeno časno ime, i koja obuhvata kanonski prostor pređašnje istoimene crkve, autonomne od 1959. godine u sastavu naše Srpske patrijaršije.
Autokefalija nove sestrinske crkve jeste puna autokefalija. To znači da Srpska pravoslavna crkva istu ne uslovljava odredbama koje ograničavaju njenu kanonsku jurisdikciju i pastirsko staranje za njen verni pravoslavni narod u matičnoj zemlji i u dijaspori. Istovremeno Srpska pravoslavna crkva toplo preporučuje blaženjejšem predstojatelju i Svetom sinodu nove sestrinske crkve da pitanje svog zvaničnog naziva rešava i reši putem neposrednog bratskog dijaloga sa jelinofonim i ostalim pomesnim pravoslavnim crkvama. Sveti hramovi i manastiri, naročito pak velike svetinje iz nemanjičkog perioda i poznijih perioda srpskog prisustva, crkvenog graditeljstva i kulturnog stvaralaštva na tlu današnje Severne Makedonije, kao i ukupna propokretna i nepokretna imovina Srpske pravoslavne crkve unutar njenih granica, ustupaju se na korišćenje novoj autokefalnoj sestrinskoj crkvi. Za dokaz, potvrdu i trajno svedočanstvo svega što je na ovaj način kanonski ustrojeno i utvrđeno, mi njegovom blaženstvu arhijepiskopu Ohridskom i Makedonskom, gospodinu Stefanu, возлюbljenom u Hristu Gospodu, bratu i saslužitelju naše smernosti, sa svim visoko preosveštenim i bogoljubeznejšim arhijerejima oko njega sabranim, našom возлюbljenom braćom i saslužiteljima u Duhu Svetome, izdajemo ovaj naš patrijaraški i saborski tomos, čiji se izvornik tačan i nepovređen čuva u arhivi naše sveštene patrijaršije. Molimo se Bogu svake blagodati, koji nas je pozvao u večnu slavu svoju u Hristu Isusu Gospodu našem, da blagodaću Svetoga Duha svoga i molitvenim zastupništvom Svete Crkve svoje, našoj najmlađoj sestrinskoj autokefalnoj crkvi, daruje svaki blagoslov i svaki dobri duhovni plod u neraskidivoj svezi ljubavi i jedinstva sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa svim svetim pomesnim pravoslavnim crkvama širom vaseljene. Njemu u Trojici svagda slavljenom neka je slava, čast, moć i poklonjenje u vekove vekova. Amin. Dan u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu u nedelju svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora 23. maja, 5. juna, leta gospodnjeg 2022. Arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski Porfirije, predsjednik Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve.